Muri iyi minsi igipolisi cya Kenya kiritegura kujya muri Haiti kugarura ituze n'amahoro. Ni igikorwa kitoroshye kuko Haiti ni igihugu kimaze imyaka irenga 200 kiri mu kaduruvayo kadashira. Tugiye kurebera hamwe impamvu Haiti yari mu bihugu bitanu bya mbere bikize mu kinyejana cya 18, ubu abaturage barenga miliyoni bakaba naho kurambika umusaya bagira. Reka dusubire gato mu mateka y'ukuntu Haiti yabayeho. Mu cya 1992 ku itariki 6 Ukuboza nibwo abesipanyoli b'abavumbuzi bayobowe na Christophe Colomb bageze muri Amerika bagwa ku kirwa cyari gituwe n'abaturage kavukire baba Arawaki bacyitaga Haiti. Iki kirwa cyari gifite zahabu nyinshi mu butaka n'ibimera by'agatangaza. Batangira gucukura mu by'agaciro, abaturage babakorera nk'abacakara. Nyuma y'imyaka 20 aba baturage kavukire baba Arawa bari bamaze gukendera bitewe n'uburyo bafutwaga nabi n'ibyorezo nabyo bitaboroheye. Abesipanyoli bahitamo kuzajya bajya no mu bindi birwa byari bituranye na Haiti kuvanayo abandi bacakara. Zaho barayicukura, ubutaka batera hejuru, ishiramo barigendera. Byageze mu kinyejana cya 16 Bafaransa bagezeyo babona ko ikirere cyaho ari cyiza kuba hakwera ibisheke n'ikawa. Bafata umwanzuro wo kuhaguma, bazana abacakara bavuye muri Afurika. Icyo kirwa cya Haiti bakigabanye n'abesipanyolo mu masezerano basinyiye i Burayi. Abesipanyolo baherera ku gice cyitwa Repubulika y'Abadominikani, Abafaransa bahereye ku gice cya Haiti y'ubu ngubu. Bakibyaza umusaruro karahava ku buryo 50% y'isukari yacuruzwaga ku isi yose yavaga muri Haiti, kimwe na 60% y'ikawa yacuruzwaga ku isi yose nayo yavaga muri Haiti. Mu cya 1850 kimwe cya kabiri cy'ubukungu bw'Ubufaransa cyagishingiye kuri koloni ya Haiti. Ariko icyari kibyishimo nta kindi n'abacakara abanyafurika aho batwaraga ibihumbi 15 buri mwaka. Kugeza muri cya 789 Abafaransa babaga muri Haiti banganaga n'ibihumbi 30 ndetse n'ibihumbi 500 by'abirabura b'abacakara. Kubera ubwo busumbane mu mibare, Abafaransa batinyaga ukwivumbagatanya kw'abacakara bashyiraho amategeko akakaye arimo ubusumbane avuga ko umwirabura ari nk'igikoresho. Ikibazo cyari uko hari abacakara bamwe na bamwe baguze ubwisanzure bwabo, aba bakoreshwaga nk'abagapita mu gukandamiza bene wabo b'abirabura. Aba byagezeho basaba uburenganzira bungana nk'ubw'abazungu. Uku gusaba uburenganzira byabaye mu gihe cy'ingenzi ubwo habaga impinduramatwara mu Bufaransa, aho hashyizweho amategeko yo kwishyura ukizana ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Ubufaransa bwahaye Haiti uburenganzira bwo kwiyobora, ariko birengagiza ikibazo cy'abirabura b'abacakara. Nibwo hahise hatangira intambara y'abaturage yashyamiranaga Abafaransa ndetse n'abirabura. Yatangiriye mu majyaruguru y'ikirwa aho abacakara bahagurukiye ba sebuja. Iyo n'indi revolution yiswe Revolution Haitienne yatangiye mu cya 1791 irangira mu cya 1804. Abirabura b'abacakara bayobowe na Toussaint Louverture barahagurutse bashaka ukwishyura kwizana kwabo. Uko gushyamirana guhosheje, Napoleon Bonaparte yari yarimye ingoma mu Bufaransa, ahita yohereza muramu we muri Haiti. Ibintu bisubira irudubi kuko yasubijeho ubucakara, ndetse Toussaint Louverture arafatwa ajyanwa mu Bufaransa afungirwa mu mazi. Mbere yuko yoherezwa mu Bufaransa yavuze amagambo akomeye ati, kunkura hano ni nko gutema igiti ariko kizashibuka kubera ko imizi yacyo ni miremire kandi ntibarika. Nk'uko yakabivuze, mu mezi yakurikiyeho hahise haba impinduramatwara ikakaye, noneho isaba ubwigenge bwuzuye bw'abirabura. Abafaransa baricwa cyane kandi barirukanwa. Nibwo umuyobozi mushya wa revolution Jean-Jacques Dessalines yatangaje ubwigenge bwa Haiti mu cya 1804. Akigera ku butegetsi ahita atangaza ukwihorera ku bazungu b'Abafaransa ku mabi bakoreye abirabura imyaka myinshi. Hahita hasohoka n'itegeko ribuza umuzungu uwo ari we wese kugira umutungo muri Haiti cyangwa kuhakandagiza ikirenge. Ibihugu byinshi ku isi byahaye akato Haiti kubera iryo tegeko. Isa nkaho igiye mu kato, ubukungu bwari bushingiye ku ikawa no ku isukari busubira hasi. Kubera nta mucakara
wari ugikora mu mirimo. Kugira ngo akemure icyo kibazo, Jean-Jacques Dessalines asubizaho ubucakara. Ibi byamukururiye akaga kuko abaturage babifashe nk'ubugambanyi, aho yaje kwicwa mu cya 1806, igihugu kigabanywamo ibice mu gihe cy'imyaka 15. Ni mu 1820 Haiti yongeye guhuzwa ibi gihugu kimwe na Jean Pierre Boy, aho yiswe Repubulika ya Haiti. Ubwongereza ntibwayemera kubera kwanga kwiteranya n'Ubufaransa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo irayanga kugira ngo n'abirabura batari babayeho neza muri Amerika bataboneraho, nabo bagasaba ubwigenge bwabo. N'ayandi mahitamo, Haiti yongera gusubira ku Bufaransa nk'igihugu cyayikoroneje ngo cyemere ubwigenge bwayo. Ubufaransa buhitera utwatsi, buyibwira ko ibyo bidashoboka keretse ibanje kwishyura ibyangijwe n'abirabura mu gihe cy'imyivumbagatanyo. Ubufaransa bwasabye kwishyurwa miliyoni 150 z'amafaranga ya zahabu. Ayo mafaranga yanganaga n'ibyo Haiti yari kwinjiza mu isanduku y'igihugu mu gihe kigera ku myaka 10. N'ayandi mahitamo Boya yari afite usibye gusinya. Haiti yaba ubwigenge. Uyu mwenda wabereye umutwaro Haiti, ku buryo Ubufaransa bwashyizeho Banque Nationale de Haiti kugira ngo bujye bugenzura amafaranga Haiti yinjije. Guverinoma ntiyashoboraga kugira icyo ikora itabanje gushyira komisiyo. Mu myaka yakurikiyeho ubukungu bwa Haiti bwaranegekaye bikomeye, aho niho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabyinjiyemo kuko zafataga ibihugu byo mu nyanja ya Caribbean nk'abana bazo, ko nta gihugu cyava ikantarange ngo kibyigarurire. Nibwo Amerika iguze umwenda. Ibi byarushijeho kuba bibi kuko Abanyamerika bamaze kugura umwenda, abaperezida 7 basimburanye mu myaka 5 ku butegetsi, bamwe bakicwa cyangwa bakeguzwa. Wilson Woodrow agiye ku butegetsi nubwo Abanyamerika batangiye kwishyuza ku gahato, ndetse mu Kuboza mu cya 1914 baje ku manywa y'ihangu ubwato bw'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi buparika ku cyambu cy'umurwa mukuru Port-au-Prince. Igisirikare cya Amerika kigabiza banki nkuru, basahura reserve ya zahabu yanganaga n'ibihumbi 500 by'amadolari y'icyo gihe. Haiti yarasakuje by'ubusa. Woodrow ajya kure, noneho Amerika yohereza igisirikare kwigarurira Haiti byeruye guhera mu cya 1915 kugeza mu cya 1934. Bashyiraho guverinoma ikorera mu kwaha kw'Abanyamerika, ndetse bakajya biyishyuriza imisoro kugira ngo biyishyure. Abanyamerika bavuye muri Haiti nyuma y'imyaka igera kuri 20, ubukungu bwayo barabugize igishushushungwe. Abanya-Haiti bagomba gutangira kuri zero. Yinjira mu gihe cy'imvururu n'ubutegetsi budafashe mu gihe cy'imyaka 25. Byagize mu cya 1957 uwitwa François Duvalier bakundaga gutazira Papa Doc agera ku butegetsi, yigaragaza nk'umunyapolitike ushaka guhindura ibintu. Mu gutsimbataza ubutegetsi bwe afunga ibinyamakuru. Abanyamerika aha ntago bari bakamufataho umwanzuro, ariko hagati aho isi yari mu ntambara y'ubutita. Revolution z'abakomunisite ziyungikanya ahantu hose, nko muri Cuba mu birometero bike uvuye muri Haiti. Nicyo cyatumye Abanyamerika François Duvalier bamuha imfashanyo ya gisirikare ndetse no gutoza utundi dutsiko twitwara gisirikare. Mu cya 1964 François Duvalier yemejwe nka perezida wa Haiti ubuzima bwe bwose. Muri referendum yabaye abaturage bakabitora 100%. Yapfuye mu cya 1971 asimburwa n'umuhungu we Jean Claude Duvalier bataziraga Baby Doc. Yagiye ku butegetsi asimbuye se ku myaka ya 19. Yiyemeza gucukubira ibitekerezo bya gikomunisiti kugira ngo Amerika imurebe neza, si ukumusimbagiza karahava mu gihe cy'imyaka 15. Ibintu byahindutse hagati muri za 80, aho imyigaragambyo mu gihugu hose yatangiye. Ronald Reagan agatinya ko muri Haiti ubutegetsi bugiye mu maboko y'abakomunisite, Amerika itaba ikigenzuye agace kitwa Passage d'Iva, agace kari strategique kari hagati ya Haiti ndetse na Cuba,
aho amato ajya muri kanari ya Panama anyura. Amerika itegeka Jean Claude Duvalier Baby Doc kwegura agafata y'ubuhungiro, aho mu cya 1946 yerekeje mu Bufaransa. Hagiyeho inzibacyuho mu gihe cy'imyaka 2, aho ubutegetsi bwagiye mu maboko y'abasirikare bakoreraga CIA. Bigeze mu 1947 mu Gushyingo, amatora yari bube ku itariki 29. Abantu bari ku mirongo yo gutora bamishwaho urusasu, hapfa abasivile benshi. Ako kanya amatora arahagarara yivanzwemo n'igisirikare. Igihugu cyahise kiyoborwa n'umupadiri witwa Jean Bertrand Aristide. Aristide arenga ibyabaye mu myaka yatambutse, ndetse mu cya 1990 aho aya matora yisanzuye mu mateka ya Haiti, aho Aristide yatsinze mu bwiganze, aho yatowe na rubanda rwo hasi bwo kubizeza ubutabera, gukorera mu mucyo no guhagarika gukandamizwa mu by'ubukungu n'ibihugu byo hanze. Ntiyamazeho kabiri ubutegetsi, asimburwa nyuma y'amezi 8, asimburwa n'uw'abanyamerika bishyiriyeho Raoul Cedras. Gusa Amerika yari izi neza ko ubutegetsi bwa gisirikare ntacyo bwabashije gukora mu gucubya imyigaragambyo y'abaturage. Batangira gushaka uzasimbura Raoul vuba na bwangu. Bill Clinton akigera ku butegetsi ashaka uburyo yasubiza ibintu ku murongo muri Haiti, anashaka kugira ngo yigaragaze neza muri politiki y'ububanyi n'amahanga. Nibwo Raoul Cedras yahatiwe kwegura, Jean Bertrand Aristide agaruka mu gihugu. Mu 2000 yagarukanye ingufu mu matora, aho abaturage bari bakimushyigikiye by'akataraboneka. Mwibuke ko yari yarakorewe kudeta amazeho amezi 8. Ibi byateye impungenge uburengerazuba, bahagarikira imfashanyo Haiti kugira ngo ubutegetsi bwa Jean Bertrand Aristide buhungabane. Ubutegetsi bwa George Walker Bush bwohereje abakomando muri Repubulika y'Abadominikani gutoza inyeshyamba ngo zihungabanye ubutegetsi bwa Haiti, ariko Aristide agomba guhanyanyaza. Nyuma yaje kurengwa n'uburyo Haiti ihora mu mvururu, asubira mu mateka amenya neza ko ikibazo Haiti ifite ari wa mwenda Ubufaransa bwayishyizemo, maze avuga ko Haiti ahubwo igomba kwishyurwa ariyo. Umubare w'amafaranga Aristide yavugaga ko Ubufaransa bugomba kwishyura Haiti yavugaga ko ari biliyoni 22 z'idolari. Ibi byafatwaga nk'aho bisekeje, ariko Aristide yarakomeje. Aha yari yarenze umurongo utukura yagombaga kugenda. Nibwo umubonano mu ibanga wabereye hafi y'ikiyaga cya Mish uhuje Canada, Amerika ndetse n'Ubufaransa ngo bige uko bakwikiza Aristide mbere y'uko amatora ya manda ya kabiri aba. Muri Gashyantare muri 2003 abambasaderi b'Amerika n'Ubufaransa bagiye mu ngoro y'umukuru w'igihugu cya Haiti, bashyira ku meza ibaruwa yo kwegura. Bertrand ngo ayisinye. Bongeraho ko ingabo za Canada na Amerika ziza mu gihugu kukigarurira. Aristide nta andi mahitamo yari afite usibye kwegura, yurizwa indege ku ngufu, azanwa muri Central Africa, igihugu atari yagakozamo ikirenge. Uburengerazuba bwashyizeho Boniface Alexandre, bamutegeka gusinya ko ingabo za Loni zoherezwa muri Haiti kubungabunga umutekano kugira ngo babone urwitwazo rwo kuba bahari. Boniface yasimbuwe na Gerard Latorti wiberaga muri Amerika. Yitandukanya ako kamwanya n'ibijyanye no kwishyurwa kwa Haiti n'Ubufaransa. Muri Haiti hatangira imyigaragambyo yo kwamagana ihirikwa rya Aristide. Ingabo za Loni zisubiza zirasa amasasu ya nyayo ku baturage. Guverinoma y'agateganyo yashyizweho n'abaturage biyibana ibibazo, yigize inyuma amatora inshuro 4 zose. Ibintu byahumye ku mirari muri Mutarama 2010, aho mutingito ukaze wibasiye Haiti urayihuhura. Hillary Clinton warushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Amerika yigira muri Haiti ngo ashaka uko yasana ibyangijwe. Na Bill Clinton umugabo we atangira kampanye zo gukusanya inkunga zo gufasha Haiti. Bill Clinton yakusanije akayabo gasaga biliyoni 2, gusa abanya-Haiti nta kintu byamariye kuko babonye 2% konyine by'inkunga yakusanijwe yose. Mu mpera za 2010 ingabo za UN zahumanyije amazi, bitera icyorezo cya kolera cyamaze imbaga muri Haiti.
Abanyamerika nyuma bashyira igitutu kuri Haiti ngo ikoreshe amatora, kabone nubwo yari mu buriganya, aho ishyaka rya Jean Bertrand Aristide ryabujijwe gutanga kandidatire. Mu kwiba amatora bigukabije bigaragarira buri wese, Michel Martelly arayatsinda kubera imyigaragambyo ikaze, birangira nawe yegujwe. Washington ishyiraho Juvenal Moïse. Byageze muri 2019 izamuka ry'ibiciro rica ibintu muri Haiti, abaturage bajya mu mihanda. Juvenal Moïse atera inkunga udutsiko tw'amabandi aduha intwaro kugira ngo twibasire abamurwanya. Aya mabandi ahita akomera, agira ingufu zingayinga iz'igisirikare cya leta. Ntibyaciye kabiri, muri Nyakanga ku itariki 17, 2021, Juvenal Moïse yiciwe mu rugo n'abakomando bavuye hanze ya Haiti. Gusa bivuga ko umuherwe Reginald Bros ariwe wateguye akishyura kwica Juvenal Moïse kugira ngo abe perezida, kandi bivuga ko ari nawe wateye inkunga yo kuvanaho Aristide bwa mbere muri 1991 no muri 2004. Uyu Bros akaba kandi ari inshuti y'akadasohoka ya Bill Clinton. Juvenal yasimbuwe na Ariel Henry aho yabaye perezida na minisitiri w'intebe icyarimwe. Haiti yagize amateka ababaje muri politiki yayo, akenshi bitewe n'ibihugu byo mu burengerazuba byivanze mu miyoborere yayo. Ibi byayiraza akavuyo muri politiki no muri sosiyete. Haiti ubu tuvugana icyo gihugu cyo muri Caraïbe gifite amabandi akora nka leta. Igipolisi cya Brazil kizobereye ibintu nk'ibyo byo guhangana n'amabandi cyarananiwe. Reka twizera ko icya Kenya kizabishobora. Haiti, Haiti, vive Haiti, Haiti, tukuri inyuma, Haiti, uzatsinda.